ولی بینران پرسگیری که کهربای العراقی و که حکایت میشه که واتان بیجنی چهرو کاماشام ادب عربی جی بیجم حکایت ذباب لهاتیه سریح بیستو تشتک سالانه بردام اف پرسگیری که دوباره بیت قد چهار سر نبید بردام وزیر تیتا گوارتن به دهان میلیارد دلار بود نمازاختن اف پرسگیری که چهار سر نبید بردام به بهای کی گرانت لبازاری غاز لا ایرانه و عراق تیتا شاندن دمه که عراق بخوا غاسه للویری جیتینه هر چهار سر نبید ادی جاش كفيرا خلكي راوش كريتيكا محمد حسن سعودية وشروبكاري سياسية لبغداد جنمية بريز محمد دماتا باشبه تزاني عراقي بودجي كزبلا حياة بتايبتيجي بوزارة كهرباء سالانة بملياران دولار دمزيخة جبل استافكي سرماية كمروفية باش بردستوي داية قالوا أفا چه پرزگريك حتى فيقا في چارة سر نابيد هر هيا ودوباره دبيت خراب تر دبيت نعم بله بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای مزن و دلوان سلاف جبوه تماشاوانی کردستان 24 دست راسی ده پرسا كهربائي برسك جالكي جرينك للنافع عراقي ام قارب بيجن برسكريك كتكنيكية وسياسية جالية تكنيكية ام قارب بيجن دوسيا جندالية زال لسر فيد سر تكنيكي وكنت زانن تورين كهربائي جالكي خراب النافع عراقي حدردانا كهربائي جالكي زيدي العراقي افيكجي بيوستا وزارتا كهربائي كاركي باش وريكارين باشي بكن از کارم بیشم پیوستیا عراقی به کهربای دگه 43,000 مگاوات ام نها پیوستیا ما به 20,000 دنها حياكو خلق بيداوسين خلق عراقي كهربائي بدا بين كرن بيوستا حكومة عراقي ووزارة كهربائي جرينجية كزيدة بذكرتها كهربائي حطاكو كهرباء زيدة بالنافع عراقي تورن نو ين كهربائي الكتريكي دروس بك روبروبونا جندالية جبك لنافع كارتا كهربائي او بارتيين كو دستلاتن لسر هن نافع وزارة كهربائي شروبكاري سياسي لبغداد جنمية ببوره بريس محمد جبر كونو شايك لازجين هبو ما تخاص بلا بكين ايدي صبراتي راوشا كهرب ام داغفين تو زاني جيدي كهرب هر تشتكت في سردمي قال لك بيويست كهرب ام كهرب انها طاغفين ياو يعني هر كهرب هر تشتكت كواتا تبيجي جندالي نافادا مدزجين كهرب وزارة كهرب دايا اف چند وزير جورين هر وك خويا باش نبيد باشا عندك دا مدزجين خدمت گزاري هنا بجانا خلقي وگيري داينه جاده و گیری داینه باشه بووان جان های نپره و برن های نه اداره کرن نعم يعني هي المشكلة حقيقة برزجريك برزجريك وزير بخويا او بخوم برزجريك الكورة وش كيفن في دفي ورا تشارة سركرن بالتمامي ورا تشارة سركرن برزجريك كاستراتيجية چه حکومتا ور لسرد السلاطه دفي في برسگريكي چار سر بك بالتمامي نتني چار سر يقدم كيبه دفي ويسگهن مزن ورن آواکرن ين كهرباء حتى نهم ويسگه باشيا كهرباء نديتي هاتي آواکرن فبالتالي قضية اف يكجي چار سر کرنا برسگريكا كهرباء دفي باوايكي گلكي باش ورا چار سركرن حكومة عراقي كي حكومة به ما نديتي حكومة برين عراقي حتى نهاجي تكاركي وساكرية حتى حكومة السوداني جي تكاركي باش جبو فيكي نكري تفيكو او دبيجا سوزان دكو ويسغان دي زيدا بك دفي وزير داك نافا جادي وفيكي جي چار سر بله بريس محمد شوازي اداره كنا روشا كهرباء بتايبتي دروس كنا ويزغان بونه منه بریاچاندکی دیفچونا کافی بابتی میکر ولاتی که بریتانیا 1500 مگاوات کهرباء دما برهم تینه اداره که ناوراوشه تنه پیوستی هفته کارمندان هست. العراق بو برهمانینا 700 مگاوات کهرباء پیوست 1000 کارمند زیادتر اداره راوشه دکن هر بوی آوایه. تدبینی گرمه که توقیت پرکنه هر کد چند نفوس عراق زیادتر دبه خالی گلک پریشان بویه خوانیشاندان دکن آفجوی که پیدوینیه كواتا قالوا تاچان جرينجا خطك نقشريه كبلازوباس يا طوارئ هبيد يجي هر شابي تبيا فرز جريك بيت شارع سركلنزو تاخير نبي
نعم نعم واضح هذا واضح. أبي أشكريش هم آليان فرا شكرم بيجم وقت قلت هجمارة فرمان بران قالك زيدة وقبارية برهماني يجي قالك كيما بيوست حكومة عراقي پشتی کو جواتن پارێزگەهان هاتن ئاواکردن divê نەرینەکە باشش بۆ پرسگirêka کەهرەبەیê hebe encûmena civata parêzgehê nەرینەکە wan ya stratîjî hebe ji bo çareserkirina pirsgirêka kehrebeyê divê ev dikarim bêjim ev pirsgirêkeka federalî ye na tenê ya hikûmî ye pirsgirêkeke li ser asta Iraqê gelekî giring e divê were çareserkirin divê nەrînek derbarî wê hebe divê wekû pirseke stratîjî lê were temaşekirin hinek parêzgehên Iraqê hene ez karim bêjim rûştivanê wan gelekî kêm in lê mesela parêzgehên mezin hene yên Iraqê ewana li wê de kehrebeya wan gelekî kêm e ber bi ew parêzgehên biçûk jî kehrebeya wan zêde ye divê edalet dadperwerî divê yekê hebe dabeşkirina kehrebeyê de di navbera parêzgehên Iraqê de divê wêstgehên gelekî stratîjî werin avakirin ji bo van parêzgehan û berhemanîna niştîmanî jî bigihê wan parêzgehan rast e tu rast dibêje fermanberên li wê de hejmara wan gelekî zêde ye berhemanîna kehrebeyê li nava Iraqê jî gelekî kêm e ev yek jî cudahiyeke gelek mezindan beribine ev jî vedgera wêkê ku gendalî di nava karta kehrebayê de ye hikûmeta Sûdanî kar dike ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê jî. بله اگر ام برفراتر بحث کن یعنی خدمت گزاریان گشتی روزانه ل تایبتی باشور عراق یعنی باجار توان ناوند باجاران ریدوان قرنکرین حتی لزیقار دو میوانه که ما با 7000 خزانان لاهواران بار کرنه آفنینه هوش کسالیه بر به باجاران کوچ کرنه یعنی کومه که پرزگیری کردن هنه یعنی خدمت گزاری با آوای که گشتی و کو پیویز بو خلکینای دابین کردن ام بینین خلق داغ و فرمو لنجف اشرف نه خو نشاندانه و ریک هات نگرتن نجف تو زانی جی جایی که سمبولیک الویری جی و کو پیوی خدمت گزارنینه کواتا گلو با آوای که گشتی تاشان گرنگ حکومت ایدی لچونه هر بابت کدی ترکیز و سردابین کردن خدمت گزاریه به گل ویولاتی گلک ماندیه تو زانی بالتاكيد تكز ملف الخدمات من دوسيا خدمت گزاری یعنی یک دوسیه هری گرنگ بجم حکومت سودانی کارکی باش لسر دکه نها ارمانجای او کو خدمت گزاریان جولاتین ردا دابین بکه وک وندزانن پشتی هلبجارتنا جواتین پاریزگاهان دوی جواتین پاریزگاهان کارکی باش بکن جو پیشکش کرنا خدمت گزاریان جولاتیان ر آف کهرباء و خدمت گزاریان تنجی ولاتین عراقی هجای وان خدمت گزاریان بریانا ها براستی تکچونک هبود روبرنا جواتین پارێزگەهان دەلهن پارێزگەهان عراقی ئیرۆ پشکی باشتر ez dikarim bêjim niha piştî avakirina civatên parêzgehan niha tu hincet nemane tu hincetê van aliyan nîne bûceyeke baş ya mezin heye ji bo van parêzgehan heta ku xizmetguzariyan pêşkêşî xelkê Iraqê bike divê parêzgar û civata parêzgehê xizmeteke baş ji bo xelkê bikin û parêzgehên xwe pêş ve bibin îro ez di wê bawerî de me ti hincet nema min li pêşiya parêzgar yan jî civatên بله حتی هاتê gotin ku ev sîra û hevrikiya aliyên siyasî bû nava civatên parêzgehan jî şorbiye ew jî weke baş û lê xwe nekin bi nimûne li parêzgeha Diyala 8 mehdarbaz bûne hêşta hikûmeta xwe jî nake pêkînan fermû li parêzgeha Kerkûkê fermû li parêzgeha ney newajiyek bi awayekî takrawî temîşkirina pêkhatên din pêkhatek xwe ferz dike kewata gel û tu nabînî jî civatên parêzgehan ji heke bi vî formê siyasetkirinê li Iraqê teamül bikin ew jî neçin xizmeta xelkê xwe bikin kewata kîş alî pêwîst e çavdêriya wan jî bikin da ku pêtir xizmetê bikin helbette karim bêjim parêzgeha Diyala di navbera çarçoveya hemahengiyê dena kûkî heye
كركوك وكون دزانن برسغريك جولو مصر مثلا چارچوبيا همانگي يكيتيا نشمانيا كردستاني وهي زندين وانا هموجينا كوكيدنا برا موان دهيا في جداهيدنا برا ديالا كركوك دهيا جواتين پاريزگهان چل كركوك بيان ديالي بر پرسيارتي هوه که دست خوردگره لدوه پاريزگار و جواتا پاريزگه كوميتين واني چافدريه هبن يلي پرسينه هبن جبو نها پارێزگارên بۆکالت هانە دەبێ وەرن لێ پرسینکردن لێکۆلینکەن وان بێکردن کا ئەبوجە بکوڤە دچە کا چ خزمەتگوزاری ji بۆ وڵاتیên wan پارێزگان هاتیە پێشکەشکردن جواتên پارێزگەهان ڕۆلێکەوەیان گورنگ هەبە لە هەم پارێزگەهێن دنیên عێراقê ئەمنها بەحسە بەغدایê bikin وەکو نمونە بەسرا جواتên پارێزگەها ڕۆلا wan ya giring heye ڕۆلای xwe baş dilîse ji bo çavdêrî û lêpirsînê li ger wan parêzgaran heger parêzgar karekî baş neke. بله بريس محمد حسن سعدي شروع كاري سياسي لبغداد قال سباس بريس محمد